Nā, kei te kōkiri whakamua te tono raupatu a te umanga whenua o Mangatū. Kua whakaritea te rā e tū atu ai rātau ki mua i te aroaro o te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. E 8,000 eka ngā whenua e hiahia ana te rōpū nei kia whakahokia ki a rātau. He mea muru, he mea hoko atu hoki e te karauna i ngā tau o nehe. Engari tērā tētahi atu iwi e whawhai ana mō taua whenua. I riro whenua atu me hoki whenua mai. 8,626 acres, give or take, that was coerced from the owners around 1961. We want that land back. Ko te 18 o hune te wā e noho ai te rōpū whakamana ki te whiriwhiri i te take nei. He tohu nā te kōti matua o te motu, mā rātau te kōrero whakamutunga no wainga tika ki te whenua. I te rā wā ka mutu te ia tātou haere i roto te kōraha hoki. Ka puta mai ngā whakaro, ngā kōrero e pānei ki tō tātou take o te Mangatū. I mua te aroaro anō o te tribunal, engari i tēnei wā, koe nei te whakamutunga. E ai ki te hapu o Ngāri ki Kaipūtahi, no rātau e nei whenua tuku iho. No mua mai te wā i hokona i te whenua e Mangatū, i tāhaingia i te kōti whenua i a rātau. Ia mātou tono ki te tribunal, 70% mō Ngāri ki Kaipūtahi, ka hoa atu te tahi toru te kau pāheneti ki a Mangatū, koera ngā whiti kōrero i tēnei wā, engari I roto i a mātou ngākau, ko te 100% nā mātou te rā whenua. Yes, if others feel that they have some rights to that same land, then I guess they'll have a chance during the hearing to present their evidence, and I would like to think that the tribunal will then weigh that all up and make what's the best decision based on the facts. Kei te kōkiri te kaporeihana o ngā kaipupuri hea 5,000 i te take nei, kua rua te kautau e whai ana, engari kei te whakatata atu ki te wā e kitea ai, he whakataunga. Irina Smith, Te Karere.